Ona yon Contempt fufuro emwa na Professor Kpessah-Whyte the Supreme Court no akwasetena ni nyina fa ensem bi okocho eto abefo ntentan Kasee no eso na kodwo mensa brampa ene di 20 yenyimu enhwemu kodwo kwaba ejodo ene wona akọ Supreme Court ne mu enhwemu ne sei enti anopa 9:30 na oye de obefra asem no na obo 9:40 na 5 panel judges obetena ase na wofre asem no Kpessah-Whyte nti wakane charges no obisa ne de ozi4 another ozibim nti wakan charges ne chere na obisa ndam asemi wope inyano akol ade ezi4 another ezibim yes we are years or no na oho no na watu ado ozi nkan osi de mezi4 pleading not guilty okay woman wasan ka de guilty with explanation mezi4 na nso mu wanchachire mu na echiri kra si de uzi4 nte oye dem na wa kan zame ba san azuzu wope ida de ezi4 another ezi4 na bench no bi san de nti ugina be yen den ezi4 another ezi4 afi was it tum de ezi4 nti say ezi4 da na o de obi be say bru kasemu o de go bu 4 o convict de ho na o convict nti oye dem na ne lawyer Dr. Justice Sramsai na eduji tomakru na no waye na lawyer fo e wo inside nti Dr. Sramsai sorry na o de tu ga de ajaji sia atemuafu babe asema okay wenu no ho ampa nti na wezi nkan aka wa ha de wezi fo no sande Twitter na okọ do koka da ma asem na odugu Supreme Court na o ma na tembu nyina hu fi no dem da na obi twi na na adwen gina do na okọ ho na kodility opapa ni na fi wona o sanete chaupa o de to ho okay nti wa ya da ma azin no ama no so anso wa tro krata za bre Supreme Court acting Chief Justice o za bre nda o za mi ye menum ho na wa ma no kra so anso nde ya Ghanaian Times front page ogbo ho wa tro chaupa krata o pa de Ghana fu na wiase nyina hu de za o ye no wa ye ni nti misram wa ja atum de we defo wa convict na nso asotwe a waze ba ma no muma numungu mayan na ni na echi no ankasa waye na adwi nde sei aze obeye evangelist na de obeye de guboyi a oboka sampa afa Supreme Court no nti esramo na se waye ya na waye na yehume bia tirna nan oboto okanda ma asem no lawyer ne kada ma asem no nti wakada ma wate nti oboso na wono benum nyina wakodwendwen ho na wahu asotwe a waze ba ma nti wokwa no 10 minutes time na wasane bay asambe na wazi tu ga de za waka nina na ansa na wazi anu yi ba ma sentence ne baba no na lawyer ya wopon la ya okode opon so to ka che de ajajefo ma minue waye wanye ni ye nso me ye lawyer yi na dembra prepare ye ba kodu nti esra na atembu na wazi ba ma no woma anu nti kwa tembo ni sise ni kwa ide wo bon kokko da mazi na waye no mama onye biem nti se aje wa fa no nti za okodo court ni yeda se kojo abusia kojo mensa brampa no Supreme Court ne said the opinion Kpessah-Whyte na se mekoy no